Musesiani kwa tiani wa tindane sana sasa ya vilingi wa mogomo ndo ni waza itatu na nusu uneta wa Steven Mwema na Sharon Dinda kwanzia ya Meko na Ani ya Mweka tuwala tu kusome. Alatukumbanesye ne bamwe na Musiumo musengo kitiwe kwenda haki uyaseno ubeno kitheka ni kitonga kimwe. Minisa witheka masaku kwa zitheka cia silikali sikatumwe bate lusa wa ngavana. Haimi kwendeka mai mesindula siume ya sembua nini makwate mosiao onambua ya nyiba. Na mabisa ma KWS kubetanga nzuki ba masaku ila sithito sithenia enenthi. Vilingi wa maovo. Muzomoku mautuni wa musengo kitui cha udhulone wa suwa kauntini ya kitui ni wenda silikali kulikilela na kumanenga aki kumana na kitheka cho kilame kwa semande na kupenwa ni kitonga kimwe kitheka chambe wa eka ile na indi measekana ni maende teko tini kwa vina ya sakumanda aki indi maya kwata baina na nandiki mama woene musiusu ni maumbula kana ni mama kwete mabalua makitheka kina mayisi ni kime wapenwa munda uhu lame kwata siya muno nundu wane maa na kukuli atongo imasilikali likilile na kuikithine maa kwata aki yota siyana siya mwene munda usu Onesmus. Musiumba kumoto wa musengo lame kitui West niwende na kwikala na wia wapo kana sehemu ya munda yoti wa miaka mingi na wala withi tumeitwa isi mundu mandima na kutoa mvo paloma kwenda atongo na silikali likilile kumatele semeika bendo sehemu ya munda wa eka ile wala obenelo matata kitonga kimwe kuma kisione kiu Nenda na ndeki mama vosi anasia mwene munda usu na wala utevo ni siya weta kana isi ya wekelekane kiu na nimome na mawalua makeleka kiu na mayiseni kimundonge ukwenda kulika kati wo na ndatu eki sioni kiu na nado eso semu iya munda ni asimo mundo ni wakabuambia kumela na neanie na siyawe baa neanie baa pamwe na akuwa na inawa mwezeme baa na tuwele muse wakwa etwa na andi ya wezi ya niye ngone na undu wa munda ili munda nundu wa tata na uo itukie na atui maba mezi mundo na nimetikilite biyo kananga munde wa tata na nimaba ye kukolea wehanwa Tindero na ija wasia na ina wala tuwa moka wa mwene munda uwa watakana eveno keteka kini kwendenda vinyo waki mubuko na kwende avinye tonuko kendu tabika kwa tine kwetetea wala wetakitoka keche anda kuwasa munda ukuma na kwendea kwa oyu patamba kwetetea Nena tuwe ni mutumia kwa wita wakabuwa. Anoka, tuwekalile kwa nyake o vandu kwe nyake matuku mawuzulu vandu wa mwakeli. Na mwako wakatatu, iyo nadhamio noka kwa kakithekani kiichakwa. Na nguda mabuyu, ye ya mundu ukungulia kitheka kiichakwa, kitheka kiichakwa. Ye ni gulwe chao kithekani ukungulia nune ngulwe chao yukithekaji chako nake kata ndetsoke kyata ndetsoke makabanga uluja muthango siana sia mwaito na ilani sasa yeditwe sitatea sehemu ya kitheka chede woni sia weta kana umonde kwina zama ya kwanje kitheka kiu wala kitonga kiu kimanio kukwata sehemu imwe na mumeitwa na elenge wala sabe ya siala pe vikite kithekani kiu kutwa ICSS nyuma ne kwa balua wako ti wa kuangamia SSO yu mpaka mwi wa katatu wale kwa ni isi kende kwelukeswa kwenda du mvia ya silikali ndio moyo tukwenda kuona kitheka kitu na kitu atunya tumia bangozi mese kito kwenda aikwani ebe ikito nzo ziro na zela me ba kisioni atwe namo disi ru lanza vea matunge kwani ogeziro na dumela maziwe na tata maika mwa tata ameoba ama na jari nyenga nyokuzo nyendane weba Apo kwenda koswa ipo ni ma pena membe akwa mitimu yakwa
malepo magwa ini panda velobe ne za mono kumana na wana tata na yu gavana pakozo ane nando ne nguvidi widia ina bini kamuno pia na toima musi una lapa na kisese kina mane bombola kana yalaka kiki to kicha musi usu na mayese ne kimundu ngota to ekisioni ki okwanda kulika kene kane kicha vija valaba weta kana kene kaki kuma mwaka wa ngili woma na kenda byo kwa tato kithi to kicha musi usu na mota community ibe kuungama na musi usu meiweta kana musi uketa kuone wa kera ni batonyeka silikale no yuke ya teresi siana isi akaboa nondo nidikile ilo muno kalikwa kireka kisi enda obeno na njengi yali wende ko totanya kikaume kindu kiru ewe va ni wana miaka nyongo nyanya ne tano na yu kio naona no kilikile ile serikali nikaenda matani ili vote ya Mlingwa Muvombo Tongo TV Neta Onesimus Chalo. Serikali ya kaunti ya Masako ni wako na mungu tumiwa ithekasi ya serikali kwanza hata kwenza kwenga kuzusia muthanga pamwe na nzia ingi kana land alteration otho kanuna miao ineneze soni ya kusanya mawoni ma mwene nthi kuya Kawaya Stadium kaunti ya Masako. Minister wa itheka Nathaniel Nganga yasekana itheka sio nthe cia serikali si moko ni ma serikali cia kaunti na bai mundu na umo ilete kuitumia itheka ibate kuna olosa ni governor Lina Sesoni ya wasani wa mauni Minister Owa Movea wa miunda kaunti ya Masako Nathaniel Nganga ni umisia molo tokana miunda ya serikali ita ileo tumikaniene kia kule muamulo kuatiwa ya muunda wa serikali wonde wa drigi wa tik and digi tom and hari yani ola wa mukatene na mausuhu make mengingo abotete muundani wa serikali na nene te kundu na nganene ya kundu kwingi maletio ni na TV ni no sinu we wasewa governor wakana paika dade umwe uthubutu kuthauka public land in this county of Machakos. Shamba ya serikali ipewe heshima yake, iwe ni shamba ya shule, iwe ni shamba ya soko, iwe ni shamba ya imetengewa kettle dip, iwe ni shamba ya serikali. Na the new constitution that we passed in 2010 imepeana mwelekeo dhabiti vile shughuli ya shamba inafaa kuendeshwa. No kueta wetha bene nzima kwenda utumia miunda ya serikali mati mitaratala ila ya ile kuisela ofisini wa gavana wa kaunti ya Masako kuongela alame utulamu ya uta mekosi wa matambi mavyo makimi yao. Shamba mbingi siya registiwe under the county council of Masako ila ya inheritiwe ni county government of Machakos. Now when that happened, now all that land is under the jurisdiction of the county government of Machakos. Patingwa mundu onomwe kutona kulika muundani wa county government of Machakos atena luosa wa governor wa county ya Masako. No sini governor wa Vinyandeti. So anybody ukuika gendo jua meneka kinyume na ya sheria na mwe wanonenga nete mandate ya na kwethio ligete muundani wa serikali ngukwate na ndio toa kotini na tuyosikati munyanya wake nando nake okwata mbawoneni wake yingi ya kuongela kana wosani wa koti juu takwithwa utweso kwanza sia mekomokanele kana digitized revenue streams taundu kuelezea approvals. Hakuna kukuja kutafuta broker ama kwenda kwa ofisi utafute officials of Ministry of Land. Hapana, tumetengeneza kitu inaitwa Hadams. Hiyo ni app, citizen engagement. Hapo unaingia kwa system ndote huyu kulingana na record lani nasio ofisini uyone muunda wa andu mama si lakini trustee wa muundo huyu ni county government of Machakos na muundo huyu bahati Masi Stadium is registered under the county government of Machakos. Sawa, we want to be very clear on this. Now we have no issue with the improvement that was done here by the member of parliament. We have no problem. That is a good investment for the people of Masi and it is welcome. Nichoke tumidia ta county government tuta oppose kana tuko kwa kuanga neki. Weeks ago tulikuwa tunakamilisha kuweka digitization of all the revenue streams and tumefanya hivi. One, structured revenues. Structures ni zile tuko na registers, single business permit, liquor license, maneno ya land rates, hizo nimesema zote zimekaa kwa system. Tunafanya bulk invoicing.
Ripoti ya Vilingua Mauvo Nilina Mosangi. Amima isio ilambomo na igose yambua nini ta ukamba ni mathuthu ama kumbatile nziasi ya matuku asia uimi ile ikoto climate smart agriculture ni kana kuikithia kana nema kwatangetha na ilambua yuwa nini uwa neno ni obisa wa uimi sub-county ya Kibwezi West County ya Makueni Samson Mwenga kabinane kala emwamba na ikundite ya kisilikali ya Fadhili Trust ya twaisia mabunde sio maondumani makwa aimi kisioni cha mekuyo ni Kibwezi bala aimi ama thuzo kumbatilia nema ya ndengu ndo komanga wimbe mupya mwena maleu angi ala mome ya siasua bala amwama aimi alama minete kukumbatilia nema ema nengane okuse woken. Samson Mwenga ni ofisa wa Nemakuma kaunti ya Makueni kisioni cha Kibwezi baadhi ya aimi maimene mama atema otomata alamu mane manekenda matetheke miondane yo. Wanafundishwa njia ambazo wanaweza kulima kilimo ambacho ni endelevu, kilimo ambacho kitawasaidia kukuza mimea wapate mazao mazuri, mazao ya kukaa kwa muda mrefu, tukijua kwamba hii area yetu ni katika zile eneo ambazo zinapata mvua kidogo. Kavinani ka Eunice Munivola ni ofisa wa mondomane mamoveane wa Kimbene wa Fadhili Trust wetakana nevethete na uvendu kumanene wa uime kisione cha Kibwezi kumamambisia kusomethia aimi bai matama vande memea na kutoa isia uimi ulo kuonanya na kundu kula kumu na kula kuwa mbua nini taisione isia Kibwezi. Wakulima sana sana unajua ile kitu inaitwa mindset change huwa ni process. Kwa hivyo wakati unawaelimisha na unawapeleka peer to peer learning kwa mmoja wao, unapata ule ungumu unaendelea kupungua kwa sababu wakiona wanaenda pia kufanya kwa mashambani. Mama imekuma Kibwezi ni makusia kana ni maonete vaita wa uimi uo kumamambisia kuwatea maoto wala methite mainengo ni ataalamu mane makuma moveane wa Fadhili Trust. Kwa upande wangu mimi kama mkulima nimeona vaita nyingi sana. Kwa ile mashimo nilishimba na nikapanda ile chakula inastahimili jua, nikapanda mwele, nikapanda mtama, nikapanda pia hata muogo iko kwa shamba ile inaweza kustahimili jua ya pande hii. Sisi tuko na shida ya kutoelewa mambo ya climate change. Na Fadhili Trust kama inaweza fika Kitui, ifike Machakos, nusu kuli kuna jua, Makueni, wafundishe mahali hawajafika watu wajue mambo ya climate change na vile wanaweza kupanda. Mutongo TV kuma Mekuyo ni Kibwezi kaunti ya Makueni. Nyenito wa Ken Molinge. Methenya mebuthu itina wa mbunge kana mumbunge wa kiliombunge cha Masinga Joshua Mbithi Mwali okumya ukayo wa enende kwa wanenzo usione sia kivama obisa makusobya nyamusi ya kithekani KWS kuma masako muyana embune matwa iseseso ya kukuthwa na kukwantanso ila sithitwe sibithete kithekani cha Kenjin na sithitwe isithenia enende isione sia kiva enende makivane maweta nyamu ita sithitwe ne muisio munene ko na kutuma mekala na uya mwingi bala menda nyamu ilaikilite kuma kithekani cha kusobya nyamu cha muya isimano na sionde musao no kutwalazia ni seso ile atongwe wani David Leitanamani ofisa wa kusobya nyamu cia kithekani KWS kuma masako emwamba na mavisa angi kuma mwena Embu na bala kwa ilungu ya muthenya muima metha maikuthwa na kukwata nzo itatu ila siethitwe sievithite kithekani cha Kenjen na siethitwe imathinia na kumanya masia enende isioni cia kiva ona tute utunga mubea nzo nitusimbuite muno nundu ino yo yambe kui na nebo yimbingi si baba benzumba kubitano na kauma ya siesiana na tuikulia batonyekana ila ingisio ndaikuwe nundu isiethitwe itusimbua siana tu hiyo nundu iskulu ola ito kutembea na ndo imakwithina andu ala matea ibe maibwe sindu sio ila yitwa ninzo nundu twisi andu mana iwe inzo maluti maibe na fomu isio siwe ola tuyona undu siende ofisini ninzo ila siethitwe yuma kithekani cha kusovya nyamu ithi cha Mwea Game Reserve kaunti ni Mbuto ya Embu nyamu ila siamina na ukwatwa shitha ithamiwe kithekani cha Savo West kalima vake vameweta nyamu ithita siithitwe ne muisio ko muno muno ciana cia maskulu
na kutuma mekala na wia mwingi itina wa mwene nthi umwe kwithana avikie na kuwa waninzo utoine watu ameao siumwani ile nthelu kuma yenda nyamu ithisi manana nasio sionthe na kuvetangwa nduni. Zoisu ndi ithitwe tuthinite matuku maingi ona ni kusembania ciana citu ciendete skulu yuta kwamukea kioko cheyo zoisu ni nasembia ciana vateta vakinara na wende ya nundu ngaini museo ciana ici nevikia kupaka ni zoisu yoba mutangi munonga miena ciona ndinavikia kuimira na twenda kwacia u ithita ene ndi makivane tunetwe ni nzombi na nzoi ni ciete minea ya andu maitu na kila tukulia CS waitu Rebecca Miano eba mwana wa serikali yetu ya national government mheshimiwa waitu Joshua Malio mukwatane na mwitu bete ya nzouiba nundu omitukini tuthikie mundu mu waitu ulo minie kwa ni nzoui na cia leko betangwara ni tuikwati kana ciende ya na utopa kwani ninyo mwesi ana cia kwa ichumbo wa ni nzou na nendo ngie mupeane kwete kwa mheshimiwa no ni episode anena na ndo makenda tulezi mabikia kutukatangia oilama kuya kila kibondo na ukulia nondo nzoutie mwe na tile nikulia KWS mama nondo maile kweka nondo benzo wila siena dena sio liko na ina mesepito kuko na ela teke sione uditi ya la twenda iwe ya nete ubata kwa dilenzo oingie nendia yani makwata mbau na kukathia wendekethi wa mumbunge wa Vamasinga Mbithi Mwalio valandini wa uneni wake weekend nthelu kavindani kalona vikite mathikoni ma mututia uyo akuwa waninzoi unavikia na kwathana kunenga na kitheka cha kwa kama ofisi ma KWS Vamasinga kieleloni cha kuthinikia nyamuithi na mitoke nacie ni mubea muno nundu wa mheshimiwa witu nundu wa kwiyumya na kunenga na kitheka Vamasinga aya ne kana katika KWS moke makambu bau pato ma ofisi mo bau withie saila ona council wa umwani nzoka kana ni wo mea wo miwe na mwake thekani ku report kwa mingi kote bandu wa kwenda Masako kana kudhiembu vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kuma va kauntini ya Masako nyenita wa Ben Mosao. Sokoni wa atala matongo kaunti ya Masako nemeka ila serikali ya kaunti esu makanisi mataa kana mulika mwizi alama thitwe maboete kwa kilungu cha mie kauta mainena nandiki mama ovone maweta kana siko sio bungulu wa muwe nesiende na kwekinya kana kwekinya mono masane maotiko walanzangili siambie kutume buso yuko ya na kupena enende maleo Nende amanisakana soko watalo ina mataa maingi methito matao thukuma na ithiwa serikali ya kaunti ya Masako ni kumalika ndini wa budget yo ya mwaka huu withiwa wiu ni kumunene kwa ase mwana ni kiokoni kicho munde nenda kutungia kaunti ya Masako mubea nundu wa matala ya minie kwekia na ndisio kanyini mikuli wa matani asu mekeiwe pia muma mendita matekwa kana tamaa ngaliko Kinyui Road nangi maba sokoni na waiseta yote kwekana waisaidia kwina insecurity waisaidia ndo alame walwanga utukuta ndo mota waisaidia ameona security ndo alame ukokua ando azuto yo mekuwa na peko kwa mundu tamwene kilo kwete cha kwa county government of Machakos nikito mo request yo kwa ndaya muiko budget yenu muzaide mwanengo mata priority for security ya akazi matala vindu kingi laki umela masani mawe mawetana chodhothe mabiasala mokwa nangika novena ni mwingi ukose wa masani mawe na tandithia kuenda na ukose ya wasio ta maikiwa ko na maikiwa makana kwa ilungu nini lakini we mavoie baki ndo kiende na ngini wasingevye ko ibeti zikili beteta ko mawe na ikoye wa masimo ikapuleli na ba ko the una zilanga zila ya ebu na yone avoie so ko nthini ona mwema boete onde Ote kulia serikali la nene muke moto cia ise mataa maito temanete kata kana manondo moto tethia ondo ba ngene singe bievyo tesete kata moka imoto tethia kwa ndaya na mataa asumate kwa kana tala zaidi ya biashara ndende ene za economica ino zaidi ya andwale mothukuma kwa mezia kabindu mebunga we atene nono kukia bu ukuthukumia ndese customer loku ka iliata athi yumwe ndathi ba ingeizie meba bethingithi ba injection ni oligage mui ya kana ina mie tatu yuita kana bia kathi na mie ina mie na yukite dan bethingithi ba ingeizie meba ya kana mebra kana sieta
Owe woga. Wengi maongela isu imesi ya soko yu watala yesile kama sane maweyo kwethwa sina uvungulu mwingi wa muvo onalamata na mavyasala mona mwekalo mwama kwethwa memu isio tieko sio ngeyo na nisi ngipete muno soko ni arala nundu ta best team yote sila kulala itisire kwa kana nunu kunwangeta no ibe na timu no ibe no tiendo ngisi ya kwa sia maana pengine ndo umewa nundu akosa kaniwa cheni koni choto kulia kwanda ya matasu tunenge priority mo ikambanje tieno Wikila no weta ndini ya serikali account ni ezizi mathina one kama mathina mata soko thi mathina maingi ndine masakutala nyeni toboni mutisia ene musaisia mavasu ni moto nenga mwanye twambose mbaudhi umone mukubi ni tukitenge maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio dhambia numba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nito muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masilia kila kindu chonde ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni wa mwambio la museo nuta umeona tafateke esilia yeye mwalene maokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana hithi bandu batekindura mama usio na pesa baje wina ka point dikana nake kamundie kaela no kamundete kale kaombena mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwauo ni kuendeya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otiwo thimbo kowe ninyone nikomie kowe ati magwa nedio mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwataneo ya mukamba. Ateti pamwe na tongo ya nyuvene makulwa matwike makundi na ngwataneo cia manyiwa alama imanithio cia yulu tanzia ya kwekia vinya na kwekithia muyana wa kisomo cha yulu kila ni chongasi ya yulu ya kisomo va Kenya atongo ikipathukanio maine na kavindane kalama kusia ngwataneo ya manyiwa maimanithio cia yulu kamba ya Kamba University and College Central Association na ikundi ya asomi kuma ukambani network vamwe ni maweta kisomo ni chodhui wa ukamba na pena vata munene wa manyiwa ma university kukwatwa koko sapale ni iyo ya mothia ya kisomo tanzia ya kuikithia uni wo kiwanzani cha uthukumi ni Musoveku Benjamin. Ni chathini cha kukuzia ngwatanio ya manyiwa kwa Islamu aviliwo wa kuka na ikundi asomi kuma wakamba ya UNV Malatongoi matungilila vata kukwatana vamwe na kilelo cha kutwika kisomo cha manyiwa ma universities. Vala kisomo cha kathi wateo thavioka ikwatikana nthia ukamba na itaile kulekelwa o kwanangika kana kwanza. Na yetu uthuthia asomi na ndongoi sio kamba makwatana na itu vamwe titone ku support kisomo nundu kisomo nicho kikokelia kisio kitu cho kamba titone kwitha titone kwiwika nthi yitu ya Kenya na titone kwitha titone kuoneka tandu matona enda matona ulika kundu makaumila makenenea kwangaliko yo ukambani network vamwe yaweta kwa ilo kwa kisomo cha manyiwa ani kienda kukwatwa na kuoko kulumu kuislama utao yulwa mikalile
mituo vamwe na uthukumi sekta ni kuthukanyo cia kosi sio UNV thina kielo cha mvango wa kumakomanya amathiwa na ataalamu vamwe na maofisa kuma sekta ni kuthukanyo tanzia mwe akuma manthia une mwailu yulu uthukumi wo ila mami na universities na kila tuudhuthia ona generation ino nini ni network niyo wealth ya mundu na andu ala wa minoma na namo ni momba tona kuutethia nundu wenda wa widen base yaku ukethia ndu weka na wena andu aingi utona kwikwatila amathiwa ama universities ni magathia muvango wa maotao vala mathana kutamo kama skulu ni maingi kutaamaniwa yulu wa vaita wa viti kisomoni na mikalile miseo twende na ku get back to the society by doing mentorships to our young siblings who are in the secondary schools and also in primary schools. By that, not with environmental conservation programs here, we do tree planting, we do these mentorships across Eastern Kenya, that is Kitui, Makueni, na Masako, whereby that is where our interests are. We are also in the platform whereby we need to network so that we can maneuver well in the job market. Na ute na ngwatanio ya kisomo makundi ya meli mavania kukwatiania mivango ni kauta kuyaka kiukwati kwisila savali ya vamwendino wa SACCOS utweka makilima mandiwa halame na mivango ya kwikonya na viasala na mivango ingi ila mami na skulu. Intention ito ni kwithiwa tise ithiwa ni ithia kambala tise enda tambi bengi yambe ukamba nite uthe yaku misieni tikabingwe branches ni kanati tonde kwaka ithie akamba vile ngoma uvo kumavamu sinilovi njeneta wa Benjamin na Mwakam. Makundi makorete haki sia mwene nthi ni makulia ikundi ya kukunikila maundu ma Insurance Regulatory Authority ikati yekwika ukunikiliwa niki ikundi mwe ya nthi sionthe ya insurance na imie kweba kambuni umomunini kambuni wa CV company wala naye uyambe ya uya maundoni maotoi kama matuko ni wakwatie mwaki na miyoyo ya uthukumi ya bala kambuni uwandikie ikundi ya insurance na ya makwebwa ona kutwika kambuni yaibiwe yaina general insurance la yeba kambuni sia kwata mawazo ke bathukani webo wasio wa mwaki. Angelina Michael Mugak na ula ni mutete wa kisia mwene thini wa wetekana ni makwatie maunungu nisio kuma kwe kambuni na ula etino wa kukuma na mbanga ya mwaki kambuni wa insurance walili kumatungi ya ngalama na etino wo kwethi wa maumetie ilovia. And incidentally, unfortunately, there was a fire outbreak at their offices, which were based at the Mombasa Trade Center, sometimes back in August. And according to information, according to our own investigations, they were fully paid up in terms of premium by the time the fire incident occurred. Therefore, according to insurance laws and policies, they were due to be paid for the losses they incurred by the insurance company. But unfortunately, their claim has not been met up to today. Ni wawetakana kambuni ile itaiva kimanza cha shilingi milioni 18 kutungia ngalama vala wawetakana edhiwa maivikia kuiva ngalama ni makuvikia kutoa isia maandamano memwamba na kambuni aviwe ingine wawetakana livoti ni avikiswa muviano wa kulunga maundu ma insurance na wavikia kumi mwamulo kambuni kukala hata kuiva kimanza kiukia shilingi milioni 18 ndio nakuvikia oyu siavikia kuiva. We are telling them and we are giving them 7 days to pay up the claim by Savi Company Limited. Because we have done our own investigations, as human rights, as people fight for the rights of the vulnerable, we have our own experts who has given us reports on that matter. And the reports indicate that AIG must pay, should pay. Therefore, we are giving them 7 days. They pay up. First, we'll go and do the mother of all demonstrations at the offices in Mombasa. The mother of all demonstrations. Wana uyovo, amu maenendi malalamiki kana muvia uni wethi itowe makenga enendi kwa kulea kuatia meo ila yivo ya kutungi wangalama kavindani kala enendi makomana na mbanga siya wasio. Wakiwa na wakili, yule wakili atafatwa, wewe ambaye umeathirika hutolipwa chochote katika hii
shughuli ya kuwa umevunjika, watu wako wote hawakutegemea wewe, sasa hauna mwangaza wote ndani ya nyumba. Kwa hivyo naomba mtu yoyote atakayepata ajali hii ya kuvunjika akiwa amekimbilia insurance, aangaliwe na malipo yake yalipwe vile inavyotakikana. Sio ati ikiwa huna nguvu, uwezi pawa mpaka uwe una ukubwa fulani katika hii nchi ndio waweza kusimamia uwe wapata pesa yako kwa haraka. Basi we are demanding the government of Kenya through the ARA, through the Ministry of Finance, to move and ensure such money that members of the public have contributed to those insurance lazima wapewe through the Ministry of Treasury, kwa sababu wananchi wengi wakifunjika mguu vile mama amesema, wengine wakichomewa nyumba zao hawapati fidia. Ngirivoti ya vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. MC Awadi yangu Mokibwezi West kauntini ya Makueni Mesha Kamuthiani Mwangangi ni wawetakana kati wa tongo imangaliko ya ulei mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wewe na utoeka wakuyana kutuika musumbe wa ndhe ya Kenya bala wamenda tongo yalangi mamukwate kwoko ainena na mutongo TV Mwangangi ngino wapothisia utongo wa musumbe Dr. William Ruto aimweteta wa kengie enenthi na kwathana maundu maingi utaisa kwika yasia kana Kalonzo ni wa usungio wa mathinala mekumbelete a Kenya. Kalonzo Musyoka na watuika musumbe 2027. Nondo ditu tembeta nina kila bantu bonde. Mora tuna Murang'a, tuna Kiambu, tuna Kimana, tuna Malindi, tuna Mombasa, mwanamie. Liko nondo wa maondo ala meko. Kalonzo yote kilo nindi yonde. Takena. Na kichelo cha Kashagwa na Wamarwa na party leader His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Pia mbangi mwokite tuisevia a very strong and big coalition. Coalition nene mono. Ila kuservice kala mwokite. Na nakawa na Matiang'i bado ni mwokite. Na kuna watu wengi sana mwokite in this coalition ila kwenda kuserve. Uwezevia isu ezewe kala bantu bonde. Uwezevia mama mulima na mulima wonde wetekelile Kalonzo Musyoka. Olema. Baba na Kalonzo Musyoka. Nikenda zethia edo azo silikali tena kwetu kizichao mwenende. Nizo wendikwa ila wa bando siendo. Ila wa bando siendo ma wa bana siendo ila wezo keka. Ila na wataka budget. Nimegia sema ndo na thite mwenende wangu mwenekata nineka. Na ke Ruto ila watu ke musumbi azita kambo sije chao maondo ma mondo wa ko yandhivyo. Lakini zinduzi ndaye kata. Ya kaiku tabia mwenende hata. Ane musaisi ya mawasu Mwangangi kumangaliko siangu mwone matoeta mudhe wa bilingi wito wa mawabu mwendone wa saa 3:30 nita wa Stephen Mwema tui na Sharon Ndinda kwanzia meko ni mubianu nduwa kusaisi ya tuidha nengi kwendani kwa mwe.